ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro, amahirwe bituruka ku mwami Imana. Imana rero iguhe umugisha kandi ikiganza gikomeye cy'Imana gikomeze kukuzaho cyane. Kuri Humura Program TV tuguha amakuru kandi amakuru y'ingenzi, amakuru yizewe. Dukunda kuvuga cyane ku by'isengero ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Ejo nibwo nababwiye amakuru yuko inama yari yamaze kurangira, ariko benshi bakomeje kumbaza ngo ese bizagenda bite, ese hakurikiyeho iki? Ikigiye gukurikiyeho rero ngiye kukikubwira muri iri tangazo uryumve neza. Muri aka kanya ngiye kukubwira ikintu gikenewe cyane kugira ngo urusengero rwawe rufungurwe, urusengero rwanyu rufungurwe. Ikintu gikenewe cyane gikomeye nta kindi ni iki ngiki ngiye kukubwira. Ese n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, ukore like, iki kiganiro gikore like. Ndifuza kandi mbashimira abamaze gukora subscribe, ariko ndifuza ko nibura uku kwezi kwa kane bishobotse byakunda kandi twabikora twasoza uku kwezi twujuje 20,000. Asigaye iminsi ageze 10, ariko byagerayo dufite 20,000 muri iyi minsi 9 isigaye. 20,000 twaba tubyujuje. Imana rero ibahe umugisha cyane kuko nagiye mba amakuru kandi y'ingenzi, nukuvuga ngo nabandi bose bagiye batangaza, bagiye bayakura hano iwacu, nitwe tubaha amakuru ya mbere. Insengero rero nkuko ejo nabibabwiye nihuta kuko nari ahantu mu rugendo, ariko biba ngombwa ko mbaha amakuru. Ariko uyu munsi reka wenda navuga akaetape. Icya mbere gikomeye nuko insengero zo zemerewe gufungurwa. Banze mu byumve, insengero zemewe gufungurwa, ariko nize ziri bufungurwe. Ahangaha niho tugomba kubanza kubimenya neza. Iziri bufungurwe ni izihe? Urusengero cyane cyane insengero zigifunze, ahangaha zo nkuko nabibabwiye, icya mbere zisabwa ni imikono 1000. Ni nayo igiye kugora abashumba benshi. Abashumba benshi bagiye kugorwa no kubona imikono 1000. Naho insengero zo zafunguwe pe ku mugaragaro, ariko igikomeye kigoye abantu kugira ngo insengero zifungurwe ku mugaragaro cyangwa se urusengero rwanyu rufungurwe, ikintu kigiye kugora abashumba, ikintu kigiye kugora abantu benshi ni imikono 1000. Imikono 1000 ni rushaka be rusanzwe rukora. Maze mu byumve cyane, ahangaha urusanzwe rufunze ariko rukora, ariko rukaba rufunze ubu ngubu rwemerewe gufungurwa, ariko icyo basaba cya mbere ni imikono 1000. Noneho banze ubyumve cyane. Ahangaha twagiye tubabwira ko ADEPR ifite urusengero rumwe mu karere, abantu bakadoha kanyanga, ibyo ntabwo bishoboka, ruhagarariye izindi, ubwo ni paruwasi. Ariko hano ubyumve, ni kenshi cyakiye ukuntu umuntu akora ibintu basanze byari byarubatswe, nyamara iyo bereka uko byari byubatswe akarere kakagumaho, uyu munsi byakabaye biboroheye. None baraje barabisesa byose babikubita hasi, ariko uyu munsi bigiye kubagaruka kuko bigarutse ko byari biri. Itorero ry'akarere ryari rihari, uyu munsi itorero ry'akarere iyo batarikuraho rikaguma uko ryari rimeze byari kuba biboroheye, ariko bagiye kongera kurema bundi bushya. Ni ukuvuga ko buri torero, baze mu byumve, ibi twagiye tubitangaza amakuru yacu yagiye atambuka, buri torero rigomba kugira urusengero rumwe ruhagarariye andi matorero yose. Ukuyeho headquarter buri rusengero, niba tuvuge insengero hari nk'abantu bafite insengero nyinshi, ufite urusengero rumwe, hari nk'amatorero afite urusengero rumwe, ayo ngayo ntago azagorwa, ariko nayo aragorwa kuko atazabona abantu imikono 1000. Imikono 1000 ni ikigeragezo gikomeye kuri buri torero. Urusengero rwose rufunze kugira ngo rufungurwe rugomba kuba ruhagarariwe n'urusengero rumwe mu karere. Ubwo nabafite insengero nyinshi, tuvuge Anglican, tuvuge ADEPR, tuvuge Catholic, tuvuge Zion Temple, tuvuge Vivant, izo ni insengero, tuvuge Restoration Church, izo ni insengero zifite insengero nyinshi zigiye tandukanye ahantu hirya no hino, tuvuge Eden, tuvuge izo ngizo zose
ni insengero zifite insengero nyinshi. Edeni izo ni insengero zifite ahantu henshi. Rugomba rero ko buri karere aho ruri rugomba kuba rufite urusengero ruruhagarariye. Niba ruhari rero rugomba gushaka imikono 1000 muri buri karere. Banze byumve cyane. Rwarangiza rukabona gushaka collaboration letter. Iyo collaboration letter itangwa n'akarere imara imyaka 5. Ahangaha maze mu byumve cyane. Ahangaha rero izari zihari zose zararangiye. Ni ukuvuga ngo izari zihari izo bari basanga mu collaboration letter izo zararangiye. Ahubwo nuko buri rusengero rwose rugomba kongera gushaka collaboration letter nshya, ugihuza n'amabwiriza ahari mashyashya. Nuko nguko rero bimeze, nuko bimeze tayari. Ahangaha rero insengero nyinshi niho zigiye gufungirwa kubera ko ntago zafungwa, ahubwo zigiye kwifunga kubera ko imikono 1000 batazayibona. Noneho ubanze byumve, ni muri buri karere, buri karere agomba kubonekamo imikono 1000 kuri buri rusengero ruhagarariye izindi. Ubwo tuvuge niba RDPR muri Gasabo hagomba kuba harimo urusengero ruhagarariwe n'imikono 1000. Muri Rwamagana hagomba kuvamo urusengero rumwe ruhagarariye izindi nsengero rufite imikono 1000. Urwo rusengero niko ruzahabwa collaboration letter, hanyuma izisigaye zose zijye munsi y'urwo rusengero. Ubwo rero azaba ari nka paruwasi zaba ari imwe, hanyuma izisigaye zose zize guhagararira za nsengero zisigaye. Nuko nguko bimeze. Ubwo rero niba ari ADPR izaba ifite insengero 30 zihagarariye izindi zose mu karere, ariko imikono ubwo ni 30,000. Banze mu byumve cyane, ni imikono 30,000. Ahangaha noneho byasobanutse. Anglikani niba ifite insengero nyinshi, buri karere kazaba karimo urusengero ruhagarariye izindi insengero. Ubwo ni ukuvuga ngo buri karere kazazana imikono 1000 kabone collaboration letter ya buri karere. Ubwo ni imikono 30,000 kuko ni buri karere kugira gahabwe icyangombwa. Buri karere kazagafite icyangombwa cyako kuri buri torero. Ahangaha wabyumvise neza. Ahangaha wamaze kubyumva neza cyane. Nuko nguko rero bimeze. Insengero zamaze gufungurwa, ahubwo ikigoye nico kigiye gukora abashumba benshi mu buryo bukomeye kugira ngo bazakibone. Benshi bagiye kwicara, abari buzibone ni bakeye. Katolike nayo nuko, nayo igomba kuba ihagarariwe n'urusengero rumwe muri buri karere. Izisigaye zose zikajya munsi ya za zindi zisigaye. Nuko nguko bimeze, imikono 1000. Kandi nkuko nababwiye ejo, maze mubyumve neza cyane ko uwasinye mu itorero rimwe ntagazajya gusinya mu rindi. Maze mubyumve, uwasinye mu karere kamwe ntagazajya gusinya mu kandi. Banze mubyumve. Ahangaha rero ni ihurizo rikomeye, insengero nyine zigiye kuba nkeya cyane. Ahangaha rero niho bigiye gukomerera abantu bose bagiye batandukanye, abantu bose mbese ni ingorane ziteye ubwoba. Ahangaha rero insengero zemerewe gufungurwa, usibye icyo cyonyine gikomeye nicyo kigiye kugora abashumba benshi. Ni ukuvuga ngo rero nizari zifunguye, tuvuge wenda Ensemble de Dieu niyo ifite insengero nyinshi nayo. Hanyuma ahangaha ko buri rusengero rwa buri karere nabwo hagomba kuvamo rumwe ruhagarariye izindi, nabo bagomba kubona imikono 1000. Ahangaha mubanze mubyumve. Ahangaha noneho rero niho abantu bambajije ngo se ngo bizarangira ryari? Bizarangira mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi turi mu kwezi kwa kangahe? Kwa kane. Turi mu kwezi kwa kane. Turi mu kwezi kwa kane. Turi mu kwezi kwa gatatu. Ubu ngubu turi mu kwezi kwa gatatu. Ahangaha rero bivuze ko kugeza mu kwezi kwa kabiri, abantu bazaba bataruzuza imikono 1000 kuri buri karere. Insengero zose zizafungwa. Haba na ADPR niba itaruzuza imikono 1000 kuri buri karere, amatorero yose azaba afunzwe kuko ibyangombwa byabo byararangiye. Ubu bari muri garanti yo kugeza mu kwezi kwa kabiri kugira ngo bihuze n'amabwiriza. Ariko noneho abatarafungurirwa bo, izisanzwe zifunzwe zo ntabwo zizafungurwa zidakoze ibyo zisabwa
imikono igihumbi kugira ngo zifungurwe. Nuko nguko rero bimeze. Ahangaha rero byumvikanye neza ko noneho insengero zahawe uburenganzira bwo gufungurwa, ariko ikizigoye ngicyo, imikono igihumbi yamaze kuba ingora bahizi ku bashumba benshi cyane. Imana rero ibaho umugisha kudutega amatwi kuri Humura Program TV. Mukore subscribe, ukore sabone, ukore like, ukore share, shiramo commentaire yawe. Imana iguhe umugisha. Aya makuru ni yari ingenzi kugira ngo muyamenye. Menye neza ko insengero zanyu zafunguwe, ariko imikono igihumbi irava hehe? Kuri buri rusengero, kuri buri torero, imikono igihumbi irava hehe? Imana rero ibahe umugisha. Nta rusengero rurafungura rudatanze imikono igihumbi. N'urufunguye ruzafunga kubera ko rwabuze imikono igihumbi. Nuko nguko bimeze rero. Imana rero ibahe umugisha, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana gikomeze kubomaho cyane. Ndabakunda cyane. Iyi ni Humura Program TV, umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Uhawe ikaze hino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana.